Nigiko giotana kiria kiyukitio ni kanitha wa Jesus Wina Ministry rungu rwa Bishop Edward Mwai magituga aikari a thikimu ya Solio na Matanya mwena wa Laikipia na irio cia kuria mbere ya magetha maria metireirwo na hiki mambura ya kimera kia njahi. Kanitha uyu kuheana indo cia makiria ma ciringi mirioni 1.5 giko kiria Mwai ugite kiumanite na gukura rina umenyo muiganu wa mathina maria andu a gicigo giki mageragira kuona rireirwo kuo kuria riwa hinyiriria thirikari kumahe mai ma kurima. Wakati mwingi ndio tuko nao kanisani, ndio wanaleta sadaka, na wakati mwingine wakati kuna njaa washetu wapatie as a community ndio wapata kitu ya kukura na kitu mzuri. Hata niambia serikali yetu, watu wanahitaji maji, wanahitaji demu, wanahitaji vizima ndio wapate kulima. Ni watu wako na nguvu ya kulima. Ikinya riri rikiyukio na njira nene ni aria marakorirwo makigunika mutaratara-ini uyu. Tutie tuona Ngai uhana ta uyu ni tondũ ni atuika maundu mega, ni tondũ kundu guku ri ni tuhinyirikite na no turaruta wira na riwa nio riratuhota. Kuoguo ni ngenete ni tondũ ndetuona ihenya haria nyuma no ngurima tutikoragwo ni hinya no turarima o tuone kindu. Leo tumeamkiwa tu na ile mkono ya Bwana, ile ya kusema huu ni mkono wa Bwana, tumepata chakula. Murugamo-ini wa ateti gutwara mihothi kanitha-ini Mwai oigite kanitha ni utemaga itemi nene thiini wa thi ya kiroho iguru ria ateti na uguo matingihota kumahingiriria guthie kanitha-ini. Watu sisi tumewekelea mikono wakati wa ubatizo wamekuja kwetu, wakati watoto wanadedicatiwa wanakuja kwetu, hata wakati wa kuleta sadaka wacha walete, kwa sababu hata wakati watakufa watatuita tuwasike. Sasa tuwasika namna gani na hata kuna kitu wameleta kwa kanisa? Oho ni ahinyiriirie muingi gwika mitoke kwiyandikithia na huduma namba akiuga tirira thito ya uthamaki wa nduma ta uria andu amwe marekuira. Na hiyo jambo imekuwa na matatizo.